Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanên hêja sohbeta me îro di derbarê zaman, dem, emir temenê mirov dayê. Xwedayê Teala gelekî nimet dane merve, ji wan nimeteyek jî emrê merve ye. Bo vî ku pêşa gotinê dem, sermaya herî bi qîmet. Xwedayê Teala di Qur'ana pîroz da di sureyê Necm ayeta 39 da wisa ferman dike. Ji kes wan mirov bêtir tiştek binîne û wê kes wan mirov jî bê dîtin, yanî bahî wî were dayîne. Xweda tîne ziman ku ev dünya imtihanê ye. Wî di vê dinê da gelek tiştên giranbiha dane mirov. Yek ji wan jî dem e, yanî zemanê jiyana mirovan e. Wek din gelek tiştên bi qîmet hene. Wek dest û ling û çav û gu û hemî organên din. Çawa pêwîst e mirov hemî organên xwe di cî da bi kar bîne, her wisa gerek mirov dema xwe jî di cî da bi kar bîne. Madem ev dünya imtihanê ye, gerek mirov dema xwe pir baş bi kar bîne, zamanê xwe vala derbas neke. Dê mutlaka di fêda wîya dunyayê de an jî di fêda dünya din axiretê de bişxurîne. Lewra Xwedayê Teala ji keslantiyê hez nake. Mirov çi qas dema xwe tije bi kar bîne, ew qas bi ser dikeve, ew qas pêş dikeve. Lewra em dibînin ku kesên dema xwe vala derbas nakin, ew di her du dünyan da jî serfiraz in. Kesên ku dema xwe vala derbas dikin, ew jî ji her du dünya mehrûm dimînin. Loma Xwedayê Teala dibêje ji mirovan ra bê karê mirov tiştek dinê nîne û wê bihayê karê mirov jî were dayînê bi başî an jî bi xerabî. Mana vî ew e ku kî ji bona dünya xwe kar bike, wê dünya xwe bike destê xwe, dünya de bijî meramê xwe. Kî ji bona axiretê jî kar bike, wê axireta xwe jî hasil bike, têxe destê xwe qezenc bike. Kî jî ji bona her du dünya kar bike, wê di her du dünya da jî bi ser keve û serfiraz be. Xuşk Birayên Delal, zeman ew e ku mirov dikare di hundirê wî wextî de hin tiştan bi dest xwe bixe, an jî vala derbas bike û ew firset ji dest mirov biçin. Lewra niyamet dibe ku şûn ra bizvirin. Wek mînak mirov feqîr be, mümkün e rojekî dewlemend be, meriv memûr be, mümkün e yani meriv ji memûrtiyê vê awetin carna rojek din bibe memûr, meriv parlamenter be, jêda bikeve, dîsa mümkün e roja meriv be parlamenter. Yani mînak meriv dikare pir zêde bike. Zanê lê dem wisanine ku dema mirov borî ji temenê mirov dihesibe, jê diçe û ew dem carek din jî şûnda nayê. Wek mînakek ez bêjim îro xortekî 22 salê bû û salvegera xwe 22 salîtiyê em bêjin pîroz bike, ev xortê hana sibê dî nikare bêje ez 22 salî me, lewra ji 23 çi kiriye rojekî girtiye, ev roja hanê car din êdî şûnda nayê. Îro çi rojê, îro em bêjin 21 me 82 nihaya lesvê tu nikare bigîjî vê rojanê. Ev roja han derbas bû. Emrê meriv jî wisa ye. Sal bi sal na, deqe bi deqe, saat bi saat, heta saniye bi saniye jî çi dibe? Ji emrê meriva diçe. İnsanên baqil pêwîst e li ser wan zemanê xwe, emrê xwe, temenê xwe bi salan nehesibînin. Mestpar çikir me îsal çikir gere deqe, saat bi saat jî bihesibînin. Saeta borî li min çawa derbas bû? Ez ê saeta pêşê xwe di kîjan xizmetê kîjan fêdê da fêda xwe dîn û dünyayê da bi kar bînî werim. Ji bo vî ye em dibêjin zeman xezîna herî mezin e ji bo mirov, gerek meriv qedrê vê xezînê bizanibe. Her tişt bi gor programa qederê ku dema wî hatê dünyayê di jiyana xwe da bi gorî demên cûr be cûr di hin merhelan da mirov derbas dibe. Çawa ji bo hatina mirova ya dünyayê demekî kifşê hebe, her wisa ji bo mirina mirov jî demekî kifşê heye. Em ji wê ra ömür an temen dibêjin. Dema jiyana mer her zindî piştî destpêka temenê xwe roj bi roj berbe ecelê xwe ve diçe. Lewra temenê mirov gor nefesan hatiye hesibandin, her nefesek ji temenê mirov kêm dibe, xwezî bi wan kesên ku hemî zemanê xwe demê xwe dereya baş da derbas dikin. Gelo mirov zen dike ku Xwedayê Teala wî temenî daye mirov, o pirsa kar û şixulê di wî temenê dayî ji mirov neke. Nexê, gere mirov se hesab neke. Wexta dem hat, helbet herkes vê hesabê xwe bide. Ji bo vî ye ku gerek mirov demên xwe yên giranbiha ji bo karên qedirbilind bi kar bînî were, di wan kara da biborîne. Karê herî qedirbilind jî ev e ku mirov di rêya helal da rizqê jiyana xwe bi dest bixe, an ji bo bi destxistina rizqê jiyanê
برای حلال کار بکه و یا دنجی مرو جبو آخرت خواه والا نمینه لورا پیغمبر ما علیه السلام گوتیه جو دنیا خواه را وسا کار بکر وکی تو قنامری جو آخرت خواه را وسا کار بکر وکی تو سوید دمری یعنی مروی باقل نه جبو آخرت دنیا خواه نه جبو دنیای آخرت خواه ترک ناکه جبو هر دو دنیا هنشی حتی جدستی وره گره نسکنه کار بکه تماشاوانین قدر بلند جبو جیانا مروف جی پروگرامه که یعنی جیان به پروگرام و به دیسیپلین مروفان پیشتخه هم دواره تندرستی دا هم دواره آبوری دا هم جی دواره نتوی دا هم دنهیرن که مروفین ایدالیست چه قواس هنه او قواس او مروفانا پیشت کبن هم دبینن مالباتین هفگرتی پیشت کبن هم دبینن هر وسا جواک و ملتین هفگرتی جی پیشت کبن ایندن روش به روش شون و دبینن لو ما ایرو هن ملت گل روی جهان آغانه و هن ملت جی بندستن همی خیری وان سر اردو بن اردتین تالان کرن و بخواجی پریشانن و رورشن فقیرن برشین تاسینه دما مروف زمان خواه باش بکار بینه دواره آبوری دا آبوری خواه خورد بکه دواره زانی دا علم خواه پیش بخه هلبت مروف بسر کبر لورا کسین بسر کتی هر وسا دمین خواه خوش بکار آنینه حضرت محمد علیه السلام دبیجه که دو نعمت هنه که پرین انسانان قدر وان نزان او هر دو نعمتانش یک صحتا مروه تندرستی مروه یکشی زمان مروه والایه دما مروف صاحبه او قاس قیمتا تندرستی نزانه و دما عمر در باس بود تزایش مروف تی سری مروف خواهی از بزرگی 20 سال بری 30 سال بری معلسل او ایدی ممکنه مخابن هر دوشی ایدی شنوان ناینه خوشکو براین هجاد دین ما دا روش بروش پیشکتن اساسه لوما پیغمبر علیه السلام گوتیه که چی کسین دو روشی وان وک هف بن او ده خساره دانه خبات بیک آلی نابه پیوست مروش هر دو آلیان راجی خباتی بکن مروین باقل نجبو دنیا خوا آخرت خوا نجبو آخرت خوا دنیا خوا نافروشه دنیا زوی آخرته گرک مرو زوی خوا باش و که حاصلاتی باشی هلینه جوی حاصلاتی جی هم اداره خواه روشانه بکن هم وی جبو دما وره که وره خواه تجبیره لورا پیغمبر ما علیه السلام دویجه چه کسک جوه که جبونا دنیا خواه آخرت خواه ترک بکن آنجی جبو آخرت خواه دنیا خواه ترک بکن حیا که جبونا دنیا و آخرتی به هفره کار نکه او قنجیوه ننه یعنی قنجیوه کسین جبو دنیا و آخرتی به هفره خفتن اول لورا دنیا جبو گیشتن آخرتی واسطه که نبن بارستوی انسانا دوی حدیثی ده ایشی تیزانیم که هن کسین تو کاره که ناکن زمان خواه دکارین والا دا آنجی دکارین برادای دا درواست کن و دوین برا سری خلقی به صدقان به زکاتان و به پارسی اداره خواه دکن او مروین باش نینن لورا هم خدای تعالی هم جی رسولی وی تن بالا ما دکشینن سر خواتو و بخیر بکار آنینا دمه لورا روژه که دی امه بمرن و حساب وان روژان دی جمعه وره پرسینه خدای تعالی د آیت کې دا جواب فرمان ده که د محقق هونه د پی مرنه را جارک دن به روح ببن سوره هود آیت 7 یعنی ونه جارک دن زندی ببن جارک دن ساخ ببن بین حضورامه حساب ببن بوی امی باش بزن دنیا موقته روز بروز تمنی مدچه زمان سرمایه هری مزن و بقیمته و سرمایه خویا هان د تجارت کی پر به قزنج تا به کار بینن روش شون و ناز ورن دم شون و نای فرصت اف فرصته سبی ام دچن حضور خدا زمان خواه والا درواس نکن جبو خواه مالبات خواه ملت خواه تشتین به فیده بکن جبیر نکن هندمرن لی عمله و کاری و کریاری و لوی دنیای لپی و دومینن امانت خدا بن بمینن دخیر و خشید را خوشکو براین دلال